Kapangakwaban keli kalong. Lada kalong kumta kapauno bapa upat ba yu MLA ban join sa NPP. Hato kata ka ni kachisisya. Lada kalong kumta ba ma papat ba abayit. Kapangakwaban keli kalong. Hato hampop unong tu na unong pato na. Husiar. Lasayok hampop unong pato. Mansatay pop kumta phot kasabot kasakay. Pen laylom laywa. Kung kita gagay baro kinumday banjalong. Kipat ba jo kamau ko raw constituency kila kentaj ka NPP, kila kentaj ka UDP. Kay ka pangasula banyo i bermut berngat. Hakameli election bama yolong kum hanong krem bar hamaulai. Yo bom don NPP, yo bom don UDP so ban kon na kan kamau ko raw constituency. Tinamar kata pat ba bayit. Ngakwakin ban kentu ban ken pham ya pi. Don utaw rang ba na po NPP bong ba. Oh kacing kentho yung Baardan na bun kiliang. Oh Baardan bakum ne bakum tay kung baong Baardan. Ladaw Baardan yang tang nakajing long brew nomla aban kardaya kan kacing kentho. Henry day na marabadon kabor na salendat kabor ka sumublay. Bau ni urang ba ula aban yang scam kung bayang benta. Don tepi kini kirang ba ki baong naka NPP na. So samot bat so thamula banong. Bodang ijat benriu mga yung Baardan. Hakan ukur ki penwandur ki ong namar ba pet kat nosien ngalarong sa tanat barkeliu ba Ardan kat nosien ularong sa tanat kian ujor ya kajing ejat benriu ta kajing rong sa tanat sa kajing rong sa tanat lada pian ujor ya kajing ejat benriu ta kajing rong sa tanat mot kham ejat benriu ba unong tu unong didrok sebelah khamrung tanat khambun ban ki wei pat pat ba be kan mau ba kan ka dong katan kan mau pat ba be yo piong mga sutaw nang mga nangang. Letpet mapi. Hakibang maper. Lada kisya na ang bantray kisikurim bantray hakaju ka branch. Lada ka bang kam siya kisikurim bantray hakaju ka branch. Hato ka mau kon raw konstituency kan siya kisikurim banlong MLA banlong MDC. Tepat ba bayit? Kata ka siyong hanga bat happy. Kata ka siyong hanga parapi. Ba't babayit? Lalapi ko aban jet ikinigiwi ki party. Lalapi ang ka Congress, ka UDP, ka community board direct ba jaga NPP. Namar ko maong kinitray kumju. Tama ba't babayit? Ni hap banay ka jubang. Bakan no sin. Kinoy kay ki haban tiya surak bandaway la ka jong kahok. Kisa adu tierkas bandaway la ka jong kahok. Ba't babayit? Nga try pilatip bahaya ka komtre kam jong ka NPP. Ban ngatip kani ka constituency kan kentat ya ka NPP ka UDP makan priang ya ka VPP. Ba't babayit? Pet yo piang awa ka UDP ka parti ka bayit ikiriulum. Ka perkhat ya kiriulum. Ngalay ngong Haus na marja arhula ya meli election ka UDP kabu ya ka reservation policy ha ka manifesto jongka. Oh baka UDP katit bom kumbayat ho for election. For election ka UDP katit bom kumbayat ho andala job kaja kum ki mensiono. Ba't babayit? Tulong ki busyar tulong ki badkar. Tulong ki busyar tulong ki badkar. Mentaki ong kumbong i Dr. Batskam kumbong i Baardan kabahak hamat yaki galong bet ban kantho yak NPP umdan lat kumway lat naka article 371 lat naka jat ka khong nga karpat yiki way nakiway ki party sobha ban kantho no nakabathamay na marlat hat mo MP election ladap kiong balafi board yak VPP lafi board yung Dr. Ricky pihak penyaajat kapa kamau ko raw constituency ka ay do arhuar hajar bud kanongon na plen jong pi belai jat kapang ni ngidang ne ka jingai jat kemi ngidang ne ka jingai jat kemi kane ka long tang banyalam bakla yang apa jepi ka article 371 ka UDP ka Congress arja khakhandai ki ong bangidang kam ya ka article 371 menta ki ong dong kam show ya ka article 371 namar balapan no ka VPP. Kaya nga mapunlang ikikom ni. Ba't babayad din na makanikadaw bangin sa ang badongkam banjid ya ka party ba di ubrew. Balay nga ang kumta. Ya baro ka pa ya ka party VPP lasay nga halor ko nong rim. Ba't pun kius kong eto ka VPP room lang. Ngamot pa nong ka Congress, ka UDP, ka HSPDP, ka NPP. Ya kini ki party ro lasay nga halor ko nong rim. Hari tupet patu bisyar kino ki babat scam ya ka nong rim.
Lagi bat scam ya kanong rem ka Kongres, bat ka UDP kinang pan ya ka Article 371. Ka Kongres le ka kham thamula. Mo gong na arja ka khandai pi gidong kam ya ka ILP. Kacingkali kalong kay beli phim ay ka ILP swajong ar khajar khatsaw. Men ba bidang sensyar ka sarkar jalla bat ya ka ri India. Pai ba bayit ngakwa ya pi wa pin sotho aga ni kapor. Ngakwa ya pi wa pin sotho aga ni kapor namar kani kalong mi ka thama persya ya ka VPP. Kumbangong ka parti VPP berkinoy alam kideng bilat ki yang scam nomor bodon kithiet ki scam kabamut berkinoy alam jaka VPP baka parti kin yang scam nomor bodon mapi ki ba ki balong kithiet ki scam hatu pikloy nam balong kithiet ki scam hatu pikloy nam au pra ba bayit hagom gani kapor tupi gani kapor kupengi hapan klan bha ka jimut ka jimperhat tang da kajing long brio kan long kabayatan dong kamban penlot da kajing tuai kumbang ibado say oh kuan ban penbit bagi ketik runa basmit nama ka di kapor mengingat hiet kot mengingat hiet dong nginyo ban ngidong kam ya kabay kot kun ngidong kam ya kabay dawai ngidong kam kabay sbo ngidong kam kabay terpar palbabe kajing keli kalong hatul ar pitung ni uding so pin ai tang sisen sang senam Shano si kumong paida. Shano si umlong rekumta. Padbabit kini kiwan ban penbiet ya PCC sansnem. Kumbong tiba na po tadan. Yo nga badeng ani ka thamula tapi. Por election yawan hayeng yawan ai si po wajar. Dalakut election pandakaram arhacar wong umdam. Benamar kata kani kalong bitang ka penbiet padba. Padba ka ko abanong. Ngakwa ya pi ban kentu ban ken pham ya pi banum dei ban de taddo ya ka vote ka chong pi lada pi de ka vote ka chong pi long ko pi de ya ka tolong lada pi de ya ka tolong menta lada ka pateng ban riu ban wan ka sliang da ka ai phin ID ya ki pai ba ba ye haba phi sem ya ka ni ka ti ban vote pi vote tang ka benta ka chong pi Pibot lu nak benda kihon kikti baka pateng banriu banwan ka pampadyo banyon ya kapot. Pait babit tulong ki bahusyar ba tulong ki badakar. Kung mga juang barbor yo usniang kita yendi arpusan lai hajar ya pi yo ki yedi tang sam wajar kabama yo ram usniang menyubreu tela apa. Pait babit kan mau penang penstadi ki khon ki kti da umsap ka jong phik nang balasai na ki khon ki kti na lastan na sampang kinong ngalong kumbang ngalong ngastan nga sampang namar ka jing tray sitom imay ipa pad babit kani ka jing wan ai boycott ban ai bai dawai kani ka jing te maraw yapi ngakwa ban kali yapi lada jen baka biang ka hospital sarkar ban ki hospital private hatu phile hospital sarkar na phile hospital private na Pilih hospital sarkar, lainam. Lalu kibiang ki school sarkar atau pilih school sarkar, school private na. Baik baik, kani kajili aknang. Kinum kuah ban pen bahaya ke hospital sarkar. Namar jen dengan pen bahaya ke hospital sarkar. Kabai dawai kan duna, kabai sumar kan bai duna. Pinum nong kamsu penipanya kabai dawai. Yo piong biang tu samla buat haunang banang ketin. Ya lepet impossible. Kan nungut kibahapan nang tiap Ramadan bamdon kacakat tiap. Pai babit mentah habapai ketenum berhabat heruslap nakabentah simit ngidong penap takaborti nginong penap borosisnam Henry la Simon step ngilit ban penphano ya ketenum kenang bakala banyadai ngi dikipok-posnam mentah ka jingkular ka jongki banang banwan raya ka roy kapar kapap kumbang Dr. Baskham long ko maay haw rawan yaw ren yang khwai taw phak khwai hakapung ka beterkhong Pai babit ngakwakin man kentu ban kan pham ya pi kentang yawai ban penkot ngidon setang lai ski sau ski pet ya kajing ya lenti jong ka party VPP ha kani ka constituency ngidang sedang tang menne but pet ya kajing long jing man jong ka party VPP ha kani ka constituency ublay try kan rad ulada kan khu ulada kardo ulada yalam lenti ulada betel lenti kino yalam Kani ngila banyalang tang hadir katu kanisnam kaladai kejing job ka bakrau lupa yang apa japi lada dai kiwe kicelang pinyo ban song suki pinyo sahabat dot pai ba ngila job lupa ya kejing mo kejing berkhatung pai ba upat ba abawan sa meeting VPP umwan yo ban ong man yo song suki uwan betang ban snap ya kanong rem jong ka party
Pagbabayid, kini kilay singi saus ngi, pet yawan kita kimensono akibabha. Damit yawan terwapi sa akum ni kumtay. Pagbabayid, don lay kibakop tupi. Kibaong yang adi. Kajiya kun napon mau kon raw. Kajiya kun kadaybet apren ka UDP baka NPP. Ngoho tono yakun mapi maka jingjob layo mangi. Ay kimanang yakun. Compare maka jingjob layo lupa mangi. Pagbabayid skobha. Ngila janpoy siya katong jong kajingjob. Wan nom pai siya kadyang wan nom pai siya kamon. Kumong ba tiknay. Latiknabet. Tang ba pagbabayid. Tuwad ba pagbabayid. Kitihit kijong pi gidi banlong kibaskam hado kata-kata. Ay matwan kaer yang kaer nget kaer lang thari uslap upya. Nginom ki siya kadyang nginom ki siya kamon. Nginom kwan sa diyan nginom wan sa kaman. Ngiday ban yang scam. Wat lalagamot pangihap ban yang marway. Pagbabayid. Wan ay begini kibreu. Kinwan ban pheddo ya karong karenyot ko jongpi kapay imay pa iladapon nila dakha. Pagbabayid. Ngatip scam. Pangilajan gilapoy siya katong. Pangilajan yo ban kahit yung nuso jong kajingjob. Don li kibakop, kibapun na kajingkop. Oh, kumakiong gan, kata kajiya kun kadebe pa ka UDP baka NPP. Pimpat ngoong mga ho kajingjob layo lupa mangi yung pimpat tip kabor jongi ngong kabor yu kata. Kabor jadu yung. Kaya kata kabor jadu, kabor pisa. Lanang yung ngile jadu bet ka pisa arpusaw tarik pinsa iya ka majik. Pagbabayid, wat nom ay kani kabor jadu ka jongki. Country kam hakadong bakathan ka jongi. Ngin kentaj ka NPP, ngin kentaj ka UDP, ngin kentaj ka Congress. Bar ngin kersan be upra, bagin yo ay ka jingjob. Kentang yawa haban penkot. Bangin nom babe. Kanum mentoy bangin yam ya ka dot ka blahot syarut. Katnutam ya ka bangi subret khnang. Tika syong nga parapi. To yang scam halakan nongrem. To dway to pirat. Khnang bakani ka dong kathan ko jongi. Kan wanra biang ya kanam ya kaburom. Khnang bagibriyo kin pet ya constituency ong kum constituency bakajet pisatam. Hari kum constituency kapasyam pangtam. Kublay shibun kublay